This is Novo 2010 Sharp Eye channel. We are here at Royal Bafokeng Stadium, Kaizer Chiefs 1, Scotland FC 0. My brother, how's it? Ngiyaphila njani? Sharp, thanks. Bye, Kamo. Ke Jacob Suteka ngimngobe ngiphuma eStelport kodwa ngile Rustenburg yeah. No, thanks, but for Limpopo. Amen. How do you feel about the game today? Warik sorry. Game ngiyibonile brawami ngiyiboni game. Ibile mnati kodwa resonto re improve mola le mola bashimane bakwe bangikhahlile ba khona absorb pressure. Yeah. So ke khahlile ke yena mshimano a sa tlotlang ba re ke Adolf. Ah yo ngikhahlile dimane man. Ah just number 22. Ngikhahlile for nna ke gopela re Chiefs ino e ke ja striker. And then le di winger say two. And then man kopa le left back man. Left back. Yeah, left back. So go le tsa gore game ba ba petse ba right. Aba nthome ka top 8. MTN. Yeah, ba itse. Aba tse MTN. Yeah, ba tlo itumela. Ha o lebeletse ba ka itse ya. Ya ba shota striker. Ya ba ka ba le striker. Ne khatla gore le moshimano la wa ka dlalang kwa morago kwa. Moshimano wa ka dlala kwa morago kwa msimango. O ba se teng o lo kgona re read game ga botse. Yeah. Aka kena le ngkhwinyika. Yeah. Ah mfowethu. Yeah. Ya ke bona something and reinforce la ba mapadisha left back o right. And then ka mo ba biena Solomon re munyane. And then mo are ba tlampela Mabuye le na Adolf for Mthetho. Ox. Yeah, exactly. Yeah. Ba mo fe game time Ox man ba mo fe game time. Yeah. Yeah. Ox number 1. And then the striker maybe ba ka sama tshego fa tso mabasa. Ba re moshimano wa ga mokwala. Yeah. Ba eta mokwala ka wing. Yeah. And then lo mongwa. Ah ke bona o na le moriang teng. No ra le ba mo brother. Ngiyabonga bro. Danko. Sharp.